Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Урматтуу кыргыздар, билим долбоорун катталуучулары, сиздердин жаркыраган жаз байрамыңарды Ноорuz байрамыңыз менен куттуктайбыз. Чын жүрөктөн байкоот, жашоо, бейпилдик жана ынтымак тилейбиз. Değerli Kırgızlar Bilim sayfalarının takipçileri, Nevruz bayramınız kutlu olsun. Kayratından canmağan, kalın elgi barıktağan, egemendikti encilen ömürüm bergen bizgen kançana Taşta izi kalgan kırgızımdın birrin jettin ağlasına. 안녕하세요. 전주대학교 사이리마라고 합니다. 여러분, келе Ноорuz майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге эки дүйнө бактылуулук, жүрөктөрүңүзгө иман жана белдериңизге күч кубат. Ошондой эле талыкпаган илим, билим жана бактылуулук каалайбыз. Келе жаткан майрамыңызда жалаң жакшылыктар болсун. Майрамыңыздар менен. Батырлар ғанаң ей, байырдан вуруп тышты элдешти. Намысын бийик сактаган эл, жагышыңды куттуктап жүрөктө. Кадырын туюп барктанам эй. Salam dostlar, bayramыңыздарды 21 март Ноорuz майрамыңыздар менен куттуктайм. Кыргыз элинин эзелки жаңы жылы болгон Ноорuz майрамы сиздердин үй бүлөңүзгө тынччылыкты, молчулукту, бейкытчылыкты алып келсин. Dear friends, happy Ноорuz. I wish you all the happiness in your life. Life is simple, make choices, don't look back. But don't forget, whatever you decide to do, make sure it makes you happy. Жетип жылдызга, бириң жарап намыска, бири-бириңден калышпа.